Pozdrav ljudi, evo nas drugi dan, danas snimamo Cineplexu i tamo iza su ljudi koji će sam snimati. I ništa, Cineplex City Center One i idemo, znam. Cineplex zatvoren samo za nas. Mogu bi neki challenge, 24 sata nisu znali da smo Cineplex. VIP room, sređuje se za room, kamere, stativike i gdje treba. Ništa, sad ćemo ići u kino dvoranu i spajit će vam vijest kokice i tako. Pa budete vidjeti. Ukrasno naočale sam. Ja, to je tako pravo. Izdekam Bruno Lukića i tebi piću, dok rad naočale u kinu. Pa spajdi glavu, kako je što forum starima, pa ne mogu ni svoju glavu staviti na to. Krega se krega. Why you bully me? Inače iznajmio sam za sebe dvoranu jer onako obožavam Spider-Man trailer i evo čekam film, tako da bit ću solo u svojoj dvorani, Spider dvorana. Možete doći ovdje, evo vidite, imam fina forne sjedala, jer je predobro. Kokice piće će doći. It's a wrap, znači završili smo, napokon. Prošlo je koliko? 3,5 sata, tako da valjda se isplati. Uglavnom, Cineplex na premijeri će završiti ova najava, tako da čekirajte i tagajte kad ste vidjeli. I vidimo se.